Henge kungkam sang pyoge nyentine nyintar kyangsi shuwe pyoge sangyur lerimte gozo Taring pyoge lo nyetong kya da shibju shepke rapne chaglang lo penda chukji goda we tseba churu tang. Chilo nyetong ni sanyi lo dao tangbe tse chopke resa mingma nyingi sangyur lerim dinang. Gyaga na ringmi chinda sumpane ranglo chungni ne chubshi parki nasyo namla. Togyip nye rim ngokap ngonzuk nangcha yobe kortang. Gyaganang ki pimi sane kane ranglo chunga ne chubdin parki nasyo namne neyam goka kangtu yashibe kor. Gyana shungi tango nenang goembe genduba ni zinsung chebe kor. Gyagar ki sarkyo pa gente shiki pyo tantebe pedep keki ming kangi nam pyo cheba samnangbe kor che shugi lerim geba ka shamla rimbesikro. Gyagana ringmi chinda sumpane ranglo chungni ne chubshi parki nasyo namla togyip nyerim ngongo menkap ngozung nangyu charshi yobare do. Nesute kasang sta daweni gyagar ki sangyu gyolam kangsar kyabe chung yobare. Teyang gyagashugi togyip nyerim ngongo tang menkap lopten chokchungke chokcho. Kushab Dr. N.K. Arora yi ranglo chuyanga ne chobke parki nasyo namla ngongo menkap gyun sibe jesu chinda sumpane ranglo chungni ne chubshi parki nasyo namla menkap ngonzuk nang siba reche sungtu. Gyaga shungi treten lunchen choki kasang sat daweni Twitter tok goba shikna. Gyaga nang delu chinda tangbe tseba sumne sungte ranglo chuyanga ne chobke parki lo shun tsor neyam ngongo menkap tun tangpo te gyaguzu yobashi. Tabar nasyo mitang karor sumtsa nga lane menkap te gyunsi yokor sungbatang chepchik. Gokap gyun simpe nasyo yongla leksyo samdina do. Tseba chena gyagana ranglo chuyanga ne chobke par nasyo kyontom tang karor dun tsa shi yobatang. Tabar gokap tun tangpo gya simpe lo chuyanga ne chobke par ki nasyo mimbor te chega masin sam chagi yobare do. Teta la gokap tun nipate nintan nisabke chamla gyagyo yobare. Teba na gyaganang ki pimi sane kane ranglo chuyanga ne chubdin par ki nasyo namla neyam gokap mutu ne gyashi yobare do. Teyang dao ngame chize nisanga ni gyaga wishung ne tangbe tseba sumne sungde. Gyaga na ranglo chuyanga ne chubdin parla togyip nyerim ki ngongo mega gyago zugyo yinbe seda nangdoyadar. Nidu sa nime ni dili samye ling sane gonzi kyakongsu yobe. Nasyo ranglo chuyanga ne chubdin parki chibatang nishu tsatukla. Ngade shungi tungyur wola sane menshab ne genkur nangde. Togyip nyerim ngongo menkap ko vaccine tun tangbote gyatoba chungdo. Chawsung gyagar wishungi ranglo tukju yenche ki gengo tang. Duntu tonglenpa namla newbar nguenkap booster gegyu seta gyangdoydar. Shilong sane gonzi pematundubla tang lechung tenzi yangche la. Nyala menzikanki memba tenzi tsomla tang leje tinle kanden la jela. Ngongo tunkap sumbate tobyo barre. Kam trango zongkongsu tenshi chebe nenang gombe ta tenzi nubula tang wangchen nyumala namni gyana shungi nyento pe tau ngay kongla zinsung che de tau zongki zongkang shiki nangla kanyar che yobe nizu tenyo barre. Jir kong nipo nidong ni sajik le chinda gebe tseba chunga nimur zinsung cheba shiki yindu. Kong ni zinsung che gebe gyunzen chi yinso sebu shiki menayang tau wangchen nyumala ki shenyen tang treden soki tela. Lopso pewe genki tenga zinsung chenyonga tang, nidong chunga zamna gyana shungi gombate lopda gogya chugbe tuingen tang tene, kongni ki pun ugen cheda la gyang zinsung chenyong yoydo. Tata kanyar wola yobe gindiba pupuin ni tenzin nubula tang wangchen nimala nini, nenang goembe kenpo chugu chegi nima choki tsawu yinba redo. Gindiba kongni zinsung chebe nintang sumki tsamla nenang goembe dukang nyingba shiki yobader, Meshor ne kempo tupten la tang gindiba pokyo la namni mekyun chwe la derong sukyo watang yumi chwe la tunkien teni gyana shungi chachu yinba tokwa cheken mangbo chungyo baredo. Chawsung gyana shungi chongde kashe na chaso kang tang pakso kang gyagwe loke nyenlap gyashimba tang ter mutu mache ze ngui borshen ki nyeche tang chunju chimta jugyu yinlo so shende jikyu tang zenga tongshimba ma se Gombe nangden lobda torshul tu yang
chapa sosashi gyabchar yobaredo. Chirchinda chukchine sungde gyana shungki lopsatan yarge sola kayarde mimangla michole tebe nyanuen tang dochung narjo tang tongmu yimbare. Kushab chandar bushin shuwe gyagar ki sargyoba gente shiki hindi ke yiktola pyo tantebe pedebe keki ming kangyi nam pyo cheba samnang do. Tenga kong Nav Bharat Times sarkan so gyagar ki sarkan dami nangla lomang ringla chale nangyongwa mase shorto nyanga tang pedebe kashe samnyongwa shik yimbare. Talenki tep nangla gyana shungke chikdong gupkya shibju shegune sungde pyogi koyu dorgyon tang rikshung ngobu tang cheba tsame tongkyu tabchu ngenba zin shimba ka sedyo nangyobare. Tenga nidong chiyonga lola kong sarkyo pe tagor kapsu lhasa chebe pyogi sakyo kajikla gyogyu kokab chungwa shik yendo. Tepdi na gyana ki nyerab lokyu tang pyomi ngobo gyana shungki sartu tenla pape siju ki pamye gyana geshen ringlo ke samlo shuk cheru chimbala tene gyaga so gekab shen la tsele gebe kyonggu rangchui so goyobare do. Pedeb ki lingchwe to Jawaharlal Nehru tsula lomnye kanki lobe Dr. Anand Kumar la ki tep diye pyo tang gyagar gyana sumki tapsu ki myubar sega te do je tina do. Tep di shen ringmin chinda sumbe na Delhi tang Varanasi nisu nguy su unje nangyo yobare do. Tarinki sangyur lerim disami lerim jeme na gyartu je yong.